Hello guys, ndabasuje mwese. Ese waba wibaza uburyo ushobora gukora ifoto utiriwe ujya muri studio cyangwa se utanga amafaranga yawe ku biro bakurya 1500 cyangwa se 2000 cyangwa 3000 wajya muri studio gukora ifoto? Niba ushaka kugira ngo umenye uburyo wakoramo ifoto nawe imeze neza, nyegera hano kuri ukuntu ujya gukora ifoto utiriwe ujya muri studio. Ese urabona ino foto ari ikintu twaye? Reba niyi. Reba niyi. Nyegera hano kuri ukuntu amafoto uburyo nyakoramo nawe bashe kwikorera ifoto. Gerageza ukanda subscribe, ukanda kunzogera, ukanda like, ukanda comment, umbwira icyo nzakwigisha ubutaha nawe niba ushaka kumenya ibintu bimeze nk'uko nguko. Tagare ibintu bigoye. Welcome. Uzaza tubikoramo byose. Uzaza ubundi ujye muri browser yawe. Aha ngaha muri browser yawe. Aha haba Chrome cyangwa se browser yari yose ukoresha, reka bino byose tubikuremo. Byose tubikuremo. Tugaruka muri browser yacu. Tuzana muri search. Aha ngaha muri search hano hejuru. Tuzana hejuru muri search. Ubundi twandika banana prompt. Banana prompt. Andika banana prompt. Ubundi tureba hano aha ngaha. Hano handitse ngo banana prompt. Waba uri umugabo cyangwa se uri umukobwa, niba uri umukobwa uzareba hano hasi. Aha ngaha hano handitse ngo banana pro. Niba uri umuhungu uzakanda aha ngaha. Uri gitsina gabo. Ugende umugabo reka nganda hano handitse ngo banana prompt. Tuze tuhakande. Nitumara kuhakanda tuzahinguka aha ngaha. Guys, ndizere ko muri kubibona. Murabona ngaya amafoto. Noneho wowe ikintu uzakora uzaza ukanda ku iyi foto. Iyi ngiyi ubona. Iyi. Ikande nka gutya. Ukimara kuyikandaho uzahita ubona ngiyi prompt iyi ngiyi. Wituza uyirye copy. Ndize ko hano uri kubibona. Tuyirye copy. Nitumara kuyirya copy tugaruka hano inyuma hano hasi. Uyu muri Play Store yawe udownloading application yitwa Gemini AI. Kamenye kwereka iyi ngiyi. Guys, ndize kuri urimo kubibona guys, ntabwo ndi busubiremo ubibone, kandi subscribe kandi kunzogera kugira ngo njye mbigisha ibintu byiza bitandukanye kandi bigufite umumaro. Ubundi duhita tukana muri Gemini AI yacu. Nitumara gukana muri Gemini AI yacu, usore gatoya. Tuzahita tuza twandika dupestingamo ya prompt yacu twa copy. Ndize ko ari ngiyi aha ngaha. Ubundi dushaka ifoto aha ngaha hano muri prompt. Sorry gatoya. Hano muri gallery. Tuzaza dukanda hano ku gasaraba. Sorry gatoya. Munyihanganire. Tuzakanda hano ku gasaraba. Aha ngaha. Ubundi nitumara gukanda hano ku gasaraba aha ngaha. Sorry gatoya. Aha ngaha. Tuza hano handitse ngo gallery. Tuhakande. Dusoza ara handitse gallery tuzaza mu mafoto yacu. Turimo ifoto dushaka gukora. Ubundi reka turebe ko ari iyi ngiyi. Tuza dukanda aha ngaha. Bitewe na network ufite utegereze gatoya. Guys. Ubona kano kantu ka send kameze gutya, uduka kano nka gutya. Ubundi dutegereze kanya gatoya bitewe na network ufite. Na kanya gatoya guys, ntago ari ibintu bigoye. Dutegereze bitewe na network dufite. Okay guys, murabona yuko ifoto twayirangije fresh. Ureba ukuntu ifoto imeze neza. Yirebe koko, reba ifoto. None kwidownloadinga uzazikoreho nka gutya, uyikoreho rimwe, utubona hano handitse ngo save. Wituha kana save. Utegeze akanya gatoya. Akanya gatoya kabisa. Ntago ari ibintu bitinda. Ihita ihagera nk'ako kanya. Itagera nk'ako kanya guys. Urabona yuko ifoto yacu ihise yagera. Image download open. Urabona ko ifoto yacu yahise yagera, ubu twajya kuri file tukahita tuyibona kuri file yacu. Guys, kandi subscribe kandi kunzogera niba ushaka ibindi bintu birenze kuri ngibi. Ubundi dukomezanye mbigisha ibintu byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byose bagenda babahisha ingendo mbibakorera 5 kuri 5 bibakora for free. Ibintu ni for free, wakora amafoto menshi atandukanye menshi. Niba ari ikindi kintu wifuza ukana subscribe kandi kunzogera, ubundi bikwereka. Ciao ndabakunda, duhure mu yindi video. Ndabakunda cyane. 5 kwa 5. Ciao.